Chuyện tôi cũ thay nên nhung một phơ can dùng pi về chạy bài nhóm đang dạy việc con là năng CPU scheduling algorithm simulator đại được không về chạy bài nhóm nước miên người KLPC nơi được arrival time cho một number time hai ní cứ chỉ algorithm bây giờ miên chuồn PM đôi chia first come first serve shortest job first shortest remaining time round robinនិង material feedback through đại chỉ hiện từ 4 những thời add từ arrival time trong mà tiết add burst time từ bé những chuyện add mà dương add vào đó xuống mũi bí mùi chẳng được bây thì dương add hái dương ai edit cho mua những delete bán ta được bây giờ anh ấy ban đây dân anh những select những algorithm CPU bây giờ để nhóm nên select từ first come first serve bây giờ từ bây giờ chọn simulator này cứ chỉ reset bây giờ đài cảnh sát bây giờ P7 bị xôn từ đo muối tại muối từ pi nó bị ít đỏ từ P muối bị đo pram P pram đo bằng 7 nên P4 vậy đó là 4 này cứ chia percent detail bây giờ này miền đôi chia percent ID arrival time burst time waiting time chia mua những turnaround time hai còn miền response time này hai này cứ chia finish time hai này cứ chia average metric bây giờ đại waiting time bây giờ cứ pi cho một pay pram hai turnaround time bây giờ cứ pram cho 50 hai response time bây giờ đôi từ nâng waiting time đấy cứ pi trên pay pram lấy nhung cho trở đo một tiết cứ shortest job first lấy nhung clear cho sẵn delete version 200 add sát mấy nhung add từ arrival time add từ arrival time burst time add add tiết bí 4 lấy những add đo pay pram add nó lấy những select này algorithm bây giờ cứ select HCA bây giờ hai tầm một check bắt đầu mà tiết check simulate về thế viên đằng sau cảnh sát bây giờ này P1 bây giờ cứ bị số đọc bí P4 bị đọc bằng muối P5 của muối đó đọc muối hai trên này là P đọc muối là đọc muối hai P7 cứ đọc bằng muối đó mà P7 này cứ chia percent detail bây giờ đại P1 là đại vào time số burst time bây giờ cứ bí hai waiting time biết cả số này hai thân là đó time bây giờ cứ bí response số via finish time với bí P7 P4 P5 nhưng mưa từ tạm cả lòn mưa mùi tới hay này cứ chỉ average metric bây giờ đại mean waiting time bây giờ cứ pram chơi trái sắp chỉ muốn những thơ là đón time bây giờ cứ đọc chuyện sồn sốn trên này tại response time bây giờ cứ pram chơi trái sắp lấy nhung test mùi tiết nhung cho edit vía edit bán nhưng đã mùi tới edit 7 6 tại vì nhung cho edit anh mùi tiết nhưng đã sồn bính xuống anh buồn cho sale tới hay nhung trong delete P5 cho mũi hay ta hãy nhung cho simulate cho tụi mày cứ cảnh sát bởi vì cứ bị refresh từ percent bởi những thứ mấy đại miền P7 P10 P4 P2 chẳng tới hai cầm miền process detail bởi những đại để cho percent ID arrival time burst time waiting time turnaround time response time cho muốn finish time này hai này cứ chỉ average metric bây giờ cứ 4 chữ số turnaround time 47 chữ số hay response time bây giờ cứ đôi từ năng waiting time cứ 4 chữ số trong một cái shortest remaining time đại vi tiền năng SJ unlive đại khoản từ vi primitive via always run the same đại
មាន execution time ដែលសល់តិចជាងគេឥឡូវនេះខ្ញុំមានមួយពិសេសដែលខ្ញុំបាន add ហើយ add arrival time និង bus time វាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចុច simulate ហើយវានឹងចេញ gain chart យើងមកដែលវាពិសេសទី1វាពី0ទៅ2វាមានតែមួយពិសេសចឹងវា run ពិសេសទី1ហើយបន្ទាប់មកដល់ពេលដែលពិសេសទី2មកដល់វានឹង print ពិសេសទី1ហើយវាទៅ run នៅពិសេសទី2ហើយបន្ទាប់មកដូចគ្នាដែរដល់ពេលពិសេសទី3មកដល់វា print ពិសេសទី2ហើយវាទៅ run នៅពិសេសទី3រហូតដល់ពិសេសទី3フィニបានវាទៅត្រឡប់មក run ពិសេសទី2វិញហើយបន្តមកដល់ពេលដែលពិសេសទី2បញ្ចប់ហើយយើងវានឹង run ពិសេសទី4ពិសេសទី4បញ្ចប់នឹង run ពិសេសទី1រហូតដល់វា finish ហើយនេះគឺជា process ID process detail យើងដែលមានដូចជា process ID arrival time bus time និង waiting time turnaround time response time និង finish time ដែលហើយនឹងគឺជាហើយបន្ទាប់គឺ average matrix ដែលចំណុចហ្នឹងគឺមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ប្រហែលជាបាននិយាយពីលើមកហើយយើងនឹងទៅចំណុចបន្ទាប់ចំណុចទី4round robin ដែល round robin មានន័យថានៅពេលដែល CPU run នៅផ្សេងនីមួយៗ for fix quantum time ដែល quantum time យើងមាន2 unit នៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើងហើយដល់ពេលខ្ញុំបាន add process ទី1 process ទី2 process ទី3 process ទី4ហើយតើបើយើង simulate វាមកវានឹងមាន gain chart របស់យើងដែល process ទី1យើង run 2 unit process ទី2យើង run 2 unit ហើយមក process ទី4យើង process ទី3 run unit process ទី4 run 2 unit ហើយបន្ទាប់មកវាត្រឡប់ទៅ run process ទី1វិញដែលសារ process ទី1 run មិនទាន់អស់ហើយអញ្ចឹង run 2 unit ទៀតហើយបន្ទាប់ទៅ process ទី2 process ទី2 run 2 unit ទៀតវានឹង finish ហើយបន្ទាប់មកយើងទៅ process ទី3ហើយ process ទី4ហើយបន្ទាប់មក process ទី1វិញទៀតដោយសារតែ process ទី2យើង run ចប់ហើយអញ្ចឹងយើងទៅ process ទី3ហើយដោយសារ process ទី4ក៏ run ចប់ដែរអញ្ចឹងវាទៅ process ទី2process ទី1 process ទី1run បញ្ចប់នៅចុងក្រោយហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងមាន process detail ដែលមានprocess ID process arrival time bus time waiting time turnaround time response time និង finish time ដូចខាងលើដែរហើយនឹងចុងក្រោយគេ average matrix មាន waiting time turnaround time response time ជម្រាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំមកយល់ពីចំណុចរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំយល់ពីmulti level feedback queue មុនដំបូងខ្ញុំបង្កើតប្រសេសទី1ដែលមាន010ហើយប្រសេសទី2ទី3ហើយយើងចុចsimulate ទៅវានឹងចេញgrand chart និង process detail ជាមួយនឹង average matrix ដែល average matrix ហ្នឹងវាមាន waiting time turnaround time និង response time ហើយសម្រាប់grand chart វិញមុនដំបូងវា run ពី process ទី1ទៅដែលវាមាន multi level LFQ setting ដែល Q0 មុនដំបូងវា run ពី Q0 មុនអញ្ចឹង process ទី1វារត់ពី0ដែលមាន bus time 10អញ្ចឹងវារត់វាមាន quantum time វា2អញ្ចឹងវារត់ពី0ដល់2ហើយវាចូល process ទី2វារត់2ដែរ Q1 2ដែរអញ្ចឹងវារត់2ដែរវារត់ពីដល់ពី2ដល់4ហើយ P3 វារត់2ដូចគ្នារួចនៅពេលដែលវា run process នឹងចប់ហើយវានឹងទៅត្រឡប់ទៅរក P1 វិញអញ្ចឹង Q វារត់ដល់ Q ទី2វា process វាមាន quantum time 4អញ្ចឹងវារត់4ទៅអញ្ចឹងវារត់ពី6ដល់10ហើយដល់វារត់ចូលដល់ process ទី2វារត់បាន2ដោយសារវានៅសល់ bus time តែ2ទេអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ P3 វិញវាអស់ហើយអញ្ចឹងវារត់ចូលដល់process ទី1ដែលចូលដល់ Q2 វិញអញ្ចឹងវារត់ម្ដងទៀតរហូតដល់ចប់នេះជាចំណុចរបស់ខ្ញុំ project operation system របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើអំពី CPU schedule algorithm simulator ដែលយើង
ដែលយើងមានពីរ part ដែលយើងផាត់ជាមួយយើងគឺជា process ហើយនឹងទី2គឺជាalgorithm របស់យើងដែលយើងមានដូចជា first come first serve short test job first short test remaining time round robin and និង multi-level feedback queue ដែលយើងទី1យើងត្រូវ input នៅ process របស់យើងហើយខ្ញុំដំបូងខ្ញុំដាក់ test ថានេះ arrival ខ្ញុំដាក់1 first យើងដាក់2ហើយយើង add process ទី1ហើយយើងទី2យើងដាក់ទី0ខ្ញុំដាក់3ហើយយើង add តមកយើងដាក់ arrival ដាក់ test វាដាក់2តមកទីនេះខ្ញុំដាក់4ចុះខ្ញុំបង្កើតនៅ process មួយទៀតដែលដាក់ថាវា2ហើយនឹង burst ខ្ញុំដាក់3ចុះខ្ញុំ add ទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមាន4ហើយតមកខ្ញុំ select យកនៅ round robin ដែលជា file របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចុច simulate ពេលចុច simulate ហើយវាបាន generate នៅ screenshot របស់យើងដែរពី0ទៅ1ហ្នឹងវាជា adult ហើយពី1ទៅ3វាជា process ទី1ហើយពី3ទៅ4ពី3ទៅ5វាជា phase 2ហើយពី5ទៅ7ជា phase 3ហើយពី7ទៅ9ជា phase 4ហើយពី9មក10វាមក phase 2វិញហើយពី10ទៅ12វាជា phase 3ហើយពី12ទៅ13គឺជា phase 4ហើយនេះគឺជាកន្លែងដែល process detail ដែលវា show អំពី phase 1 phase 2 phase 3និង phase 4ដែលវា detail អំពី process ID arrival time burst time waiting time turnaround time response time ហើយនិង finish time ដែលជា detail របស់ process មួយនៅក្នុង process ទាំងអស់ហ្នឹងហើយចំណុចចុងក្រោយគឺជា average metric ដែលវា show អំពីដូចជា waiting time របស់យើងគឺទាំងអស់វា waiting time ដែល average metric ហ្នឹងគឺ 5.25 ហើយ turnaround time របស់យើងគឺ 8.25 ហើយនិង response time របស់យើងគឺ 2.75 អរគុណលោកគ្រូ